Na svega nekoliko minuta hoda od centra Sremskih Karlovaca, na obroncima Fruške gore, sakriven u uskim ulicama koje su od sredine 18. veka do kraja Drugog svetskog rata naseljavale podunavske Švabe, smešten je muzej Zavičajna kuća, po mnogo čemu jedinstven u Evropi. U kući podignutoj pre više od 2 veka sačuvana je istorija ovog mesta, od vremena Austro-Ugarskog carstva do današnjih dana. Zavičajna kuća po svemu podsjeća na vreme kada su pre 300 godina podunavske Švabe počele da naseljavaju ovaj kraj. Muzej je nastao na inicijativu Karlovčanina Stjepana Sedera. Do pre 25-30 godina u ovoj kući su živeli ljudi. To je bio prvi uslov da se ta kuća sačuva. I onog momenta kad su ti ljudi nestali, kad su pomrli i tako dalje, ja sam došao na ideju u razgovoru sa jednim svojim prijateljem da bi bilo dobro da se ova kuća sačuva i da se popuni nameštajem i radilima iz tog vremena. Pazite, kuća je stara oko 250 godina. Da današnje generacije ljudi koji žive ne samo ovde, nego širom Srbije i Evrope, da tako kažem, mogli da vide kako su ljudi u to vreme živeli, kako su se oblačili, kako su se hranili, kakve probleme su imali i kako su na kraju uspeli da, pored veoma teških životnih uslova, niskog standarda i tako dalje, odgaje nas, današnju generaciju koji ovde živimo. Ovo su kreveti. Ljudi su spavali na podlozi koja se zove slamarica. Punjena je da li slamom, da li ljuštikama, odnosno šuškama, to je lišće sa kukuruza, što se smatralo kvalitetnijim jer je manje zadržavalo te insekte. Pokrivali su se dunjom ili perinom, spavali su na visokom uzglavlju i jastuci i perina su punjeni gušćim perjem. To je navodno najkvalitetnije, mada može da bude i neko drugo perje. U ovom krevetu spava tata i on spava sam jer radi teške fizičke poslove i mora dobro da se odmori. U onom krevetu spava mama i spava uglavnom najčešće sa jednim detetom, a moguće i sa 2, a dešava se da čak imaju u kolevci još i bebu. Ovaj ćošak, takozvani domaćin ćošak, tu se nalazi njen krevet, njena šivaća mašina, prozor kroz koji dobija svetlost, ovde je sto na kome ona priprema hranu, tu se obeduje, tu trče deca, tu ona malo vodi računa o njima, jel? Ako ima još i bebu u kolevci, tu je i beba. Znači, ovde se sve dešava. Ako postoje deda i baba koji su ovako u godinama, onda oni sede tu na banku ove furune, greju se u toku zime i znači ceo život se odvije ovde. Kuća je izgrađena od naboja i pokrivena trskom, niskih je plafona i debelih zidova. Ovo je i jedina sačuvana kuća iz druge polovine 18. veka. Kroz ovaj otvor se ložila peć furuna koja se nalazila u onoj sobi. Kroz onaj otvor tamo se ložila peć koja se nalazi u drugoj sobi. Kroz ove otvore izlazio dim, kroz onaj tamo izlazio dim i dim iz ovog otvorenog ložišta je i svi ti dimovi su prolazili kroz jedan dimnjak koji se nalazi ovde. Ispod tog dimnjaka su postavljene 2 prečke na koje su ljudi kačili šunku, kobasice, slanine, jel? I s obzirom da u to vreme nije korišćen ugalj za loženje, šta god podlože ovde, čak hoće kukuruzovinu ili drva u krajnjoj liniji, to konzervira to meso. Zanimljivo je da je kuća građena u 3 faze. Najpre je sagrađena soba do ulice, potom kuhinja i dvorišna soba. Za ovakav način gradnje postojala su najmanje 2 razloga. Bilo je to vreme ratova između Austrijskog i Osmanskog carstva, pa se nije moglo znati kojem carstvu će biti naklonjena ratna sreća. Odnosno, u slučaju ratnog poraza, njeni vlasnici bi se morali seliti, pa je u tom slučaju bilo važno što manje uložiti u njenu gradnju. Drugi razlog bio je siromaštvo. Ova prostorija je služila ili kao dečija soba ili kao devojačka soba. Sad je nameštena kao dečija soba. Ako je nameštena kao devojačka soba, onda nema ovaj krevet, nego ovde u ovom uglu ima komodu u kojoj je devojka čuvala svoju spremu za udaju.
I dvorište kuće je svojevrsni muzej na otvorenom. Pod tremom su poljoprivredne mašine iz pretprošlog veka. Očuvane u skoro izvornom obliku pripovedaju o tom vremenu. Većinu je i danas moguće koristiti. Ova mašina koju ljudi nazivaju dreš ili vejalica bi verovatno završila u nekom raspadnutom stanju i bila bačena. Jer već noge drvene na kojima ona stoji su dole polutrule i tako dalje, potrebna neka popravka, što sam ja već delimično i učinio. Znači, ne bi imale mlade generacije prilike da vide kako su ljudi u to vreme, recimo, čistili zrnaste plodove. Jer ova mašina služi da se zrnasti plodovi poput graška, pšenice, kukuruza, pasulja očiste od raznih primesa, slamki, trava i tako dalje, kojih puno ima nakon berbe. Ljudi pronalaze tako stvari u svom domaćinstvu koje nemaju primenu u svom domaćinstvu, a s obzirom da su Karlovčani videli ovu etno postavku, videli kako izgleda, zaključili su da je onda bolje da to što bi spremili da bace, donesu ovde, da poklone i da nađe primjenu na taj način. Pomenuli smo malo čas u razgovoru da je i vaša želja zapravo da što više mladih privučete da vide kako su nekad njihovi preci živeli. Ali čini se da nema dovoljno interesovanja kod njih. Da, to mi je želja, jer ja sam, baveći s ovim poslom, zaključio da su ljudi iz tog vremena bili veoma pametni. Mnogo pametniji nego što smo danas mi, jer mi danas imamo kao pomoć svoju pamet i elektroniku, što oni tada nisu imali. Morali su sve da sami smisle bez elektronike. I baš zato da, eto vide taj drešu, tu velicu, taj pres, to su ljudi koji su, to su mašine koje su ljudi izmislili da bi olakšali svoj rad, da bi produktivnost rada povećali, jel? Ne znam da li ste primetili, ali prva veš mašina se ovde nalazi. Drvena, naravno, jel? Što je značilo mnogo, veliku pomoć domaćici. Nije one gomile veša morala sve rukom da prevrće i tako dalje, nego je nešto moglo da odradi i sa veš mašinom. O snalažljivosti ljudi koji su nekad živjeli u ovoj kući previše od 200 godina nam zapravo dovoljno govori to što vidimo unutra. Kako je organizovan prostor u kome su živjeli, način na koji su pripremali hranu, provodili vreme. Upravo tako, jer pazite, to je kuća siromašnog seoskog domaćinstva, to nije bogataška kuća. Bogataške kuće su imali i više prostorija za život, imale su malo veći standard nego ove, jel? Tako da su oni morali da se skrpe u te 3 prostorije, 2 neke spavaće, uslovno rečeno spavaće sobe, jel? I u kujnu gde su između ostalog pripremali hranu za stoku i dosta toga sušili meso. Nije bio ni malo lak život u to vreme, ali evo ljudi su izdržali. Tako je izgledao vinograd iz vremena kad su ljudi živjeli u ovoj kući. Razmak između redova je bio 80 cm, a između čokuća u redovima 70. Taj raspon je omogućavao čoveku da se slobodno kreće kroz red vinograda, da radi poslove koje treba, a kad je čovjek došao na ideju da za obradu vinograda počne da koristi i konja, onda je izbacio svaki drugi red. Pa je dobio širinu dovoljnu da konj može da se kreće kroz red i da vuče radilo. Najčešće je to bio špartač. To je vrsta pluga koji plitko ulazi u zemlju, 4 do 5 cm, seče koren trave i onda je čovjeku ostalo samo da između čokoća malo još odradi taj deo posla. Karlovčani su svojim prilozima pomogli obogaćenju muzejske postavke, donacijama u vidu predmeta iz domaćinstava, radionica, posuđa, alata, posteljina i nošnji. Obavezat ću moje naslednike da ovo ne smu da unište. To je osnovno. Sad, da li će oni biti u stanju da ovo promovišu i tako dalje, ostaje da vidimo. Zavičajna kuća u Sremskim Karlovcima kao muzej je osnovana pre 10 godina.
uz stručnu pomoć Vojvođanskog muzeja iz Novog Sada i Centralnog muzeja podunavskih Švaba iz Ulma.